1974 жыллааққа үлаға йолышқа десааққа үлаға киербер коллектив наха үчүгэй көктөөх болан өрсүлүлэлэбит лэхиттер бааллар эте. Ол онно мен Зинаида Ивановна Березинаны саңа көрбөтүм. Онна кинини бастан мен устуругай багайы дейханабытым. Кини оголорго ген улахан оголорго ген музыкальный руководительнен үлеләбите. Музыкальный руководительнен үлелер биреметигер киньяка аккордеонга тыхатарете. Аккордеон ылан баран жабаголорго кийдаган оголор учумпу болан кини жарктанытын наха серген хөбүлән олорорчулар. Онна ыры бөгөнү ыллан, үнкү бөгөнү үнкүлән же киннер хайды бөгөнү сайдаллар эте. Зинаида Ивановна жоңго кихиқа сыгына наха шугай бехелей эбит эте. Кини бихиқа сүбә ама берен, бу эдер хаңа үлели кирбит оголорго сүбә ама берен улахан наставник көрдүк болар эте. Зинаида Ивановна бихиқа Йолышка десака хебеди сейден сылжыбыта. Хебеди сейди биреметигер үлетигер эппетнестех, онна наха иддебилдах болар эте. Кини ол иддебиледен кини бихи үлага койыту суқтақпыт, онна отон оғоға сығымытын, иген барытын өйдетен кепсен берер эте. Оғылар наха сөбүлүллер эте Зинаида Ивановнаны. Онна отой койкадылы тон санылар санаан билигин даны акта саныысы жароголор бааллар. Би Йолышка десаттан Зинаида Ивановна агуон сахыгар ыңырбытыгар икки боламыт Надежда Васильевнаны кытта коракка барамыт агуон сахын белетиригер ыджыт болан сылжыбыппыт. Зинаида Ивановна наха үйөрбүтэ, онна отчалах тыгынча километр аяннан тиен бу убастанна, мигин убастанна тиен келбиттерден лоханны үйөрбүтэ. Оннаттан кини наха ол агыфонда хагар чеген чебдик үчүгэй багайтык үйөрө көтө сылжарын көрөмбө пеги наха үйөрбүппүт. Оттан бу оголоро Нина онна Сеня эме детсака сылжан детсака улапы тоголор эме Йолышка десаты улахандык убастан акталлар. Киннерге болланы ото оголорго ордук сыгыннак болалар эте. Оголор эме киндер келдектерне Нина оголору бастатал курдук эме бааттан идже хыджыталан эме хайыр туактыр эте. Оголору араджетар эте. Оннотон биги Семен Максимович Алтон сахынан мен ити истиңник эгардабын тиердебин. Онна доргобай боллун, жоллак боллун, үлетигер өсө ситихилери багарабын.